الزول في اللون قلاغ الساكيني اميال ثيكل تقلاغ قمراح تقلو تا فرانسيس لا بلاس دو لا ريبوبليك فرونسيز ما كتوالم الساكيني للحد 24 ديفرير سين واقيمن مراوي سنة مروي ديوان ذاكي ضم صواب توكي 5 تلفزيون تقبيلي في كندا المولود بيزار إيه ما كون دنا نتشغل دار غروان فين يضرون ذاكي دي قمراح تكلو ذا فرانسيس الساكيني ضاغن تنزمرا دنيني ما تشطس الغاشين يقلان وغالند صحابني منزبرادني وقاذني الحراك تزرم ياكل لقد نسمكتي باللي غاسنا 20 ابريل ولا شيثن لان كان امورام قران ديال القبايل قلان داكيني غاساكي غاتن وغالند ويدي منقار يعرف والن منزبرادنا كيعرف والن يزربوا فون قال لي تمثلين تعرف نزمرادني اللي غانت قلنا الديسكور ديوانو يبدل لها مازالت نقولني ونخوا خوا ماشان ظلم ياك خوايا السباين كان غير عيبه وننسن بلا ما يعني ما نناد كثر باياكي نعني وياكي لكن نولا سبوتنا 20 ابريل ولا شي ثنداكيني ماشان الساكين اثنين وغالند ايه نزمر دواليم دي سواتر طايوب تيكي 5 او ندويتو قنيوين سيدي تقولي صغار طايوب ايوا كني اتواليم يعني الساكيني ذاكن ولا شطاس الغاشيون ام مساندان ما واتو ايه فرطاغد وكنا دناوي او دناويتو قنيوين سي تقوليت غارطايوب ديف ديالنا اوكد تيكي 5 تلفزيون تقبايليت دي كندا كنت ادواليم باللي ولاش يعني نمينوث ديال الفان النظام مازال في الزين كان ذوك ووال نيور نشوفو غرا نزمرا نيور يشوفو غرا اشكون مازال قبلنا راه كرا هكاكي نتمغليوين في مينوثين مازال تمسلاين دمان زمرا نيور غاف لونيسيتي دو لالجيري اما كني بغانا دقنا فراي يتمغليوين النظام يتكتيوين النظام نتسع الجزائر مازال ما كنت فهمنا راه مازال ما كنت تكزينا راه باللي الجزائر مقرط وتزمير راه تسدو ازكا يوث العقليه ناقص يوث التمغليه يعني منقار لونيسيزم يعني الجزائر لقد دوكلان الى هذه لينا كل الجزائر نتا ياكي ذين عدان ماشي ذاين اللي تدون لكن اكدود ما نزمر دنينا هكا اكدود ادغا وجا ذاكي تمسلاين ذاكيني غاساكيا الى قزرن باللي تمغليه كيني غتقيم كان دينا وزميره راه غداوي ما ينوث ذا نشنيك جان باللي ولا شك كيني الثمليليين مقرن ناغ ثمليليين يكزمرن هاد السوفغان الراي ناغ ثيكتين رايا وين ثمورت غارو بدل موسكا نسن المنقار ان سيستم فيدرال ماشي غير ساكي مازالو ديبان ولا غاف تمثال تاعي نزرا بلي داغانت ذا كان تيكتي وين ناكي تساوين ويا كان الماك ناغ الياركا ناغ الار بي كا ناغ ايكال ناغ ويا النظام لكن مازالو تكزينا راه مازالو ولا مرة باللي ذاين يكزمرن اللي بدل العقليه نيمدانا يلي ما نبغي معاك نقارن ما نبغي كيول ابدل يتسد بدل العقليه ماشي العقليه نغرزانا مازالو تبدل تمغلي مازالو تبدل راه نشتمي يبان لنا ساكين ذاكيني ذوك مراح تقدو تا فرانسيس لكن نجمعوا ناكي نغيقراو ناكي نتواليم شنونا يون الشنا ما نزمر دنيا هكا قارن داك يون ووال
هذا هو اللي يرسم افين منقر لونيسيتي دو الجيري نشتاقي يبان مقر سواطاس ذا غينيا كوينا كي تقارن يعني يقراونا كيا الا ذا غينيا ثاني هي وين نزمراو ندنيا هكا هذا كوين يتصبرونا كثوره دي تيك التضايق ذاتني ندنيا ادنوغان غرغرون او ندناوي تيكتي والنظام نا تغني والنظام تيكي 5 الدوز تيكي 5 تلفزيون تقبيليت دي كندا هما كون لنا ذاك ما تتصل غاشن قلان ذا غينيا غاف ثلثان الجزائر دوز ديالنا تيكي 5 تلفزيون تقبيليت الكندا دوز ديالنا ايوا كنا دواليم تغنيوين سوال نوال ستيمال نوال اتواليم اشحال من غاشين قلان ماشا هي قلت لهم الزات نسب دا غينيا تقدو داتا فرانسيست وقاذينا يتواليم سوالناين وزقواه ذو وراغ ذو ميداديين ماشي ذي جايريين لكن ذي تشاديين تفركان بدا ولا ذنوثني غرسن وقور تسارتيت اثني الفراند لا خدمن غينيا يجراون يعني لي راسمبلمون هي الدوز ديالنا الدوز دو تيكي 5 تلفزيون تقبيليت ان كندا. Merci notre camarade. Si lui qui veut venir exprimer, dire quelque chose, soit bienvenu. Voilà notre ami algérien militant. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أثناء سنتين frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, nous avons un grand monsieur qui vient de nous quitter. هكذا تواليم ذاكن ولا شاطاسن الغاشي غاساكي وغالند وكذا كمونقار الحراك نو ثانكرا ما يوالوان ماشي نوس ندورتني عدان سمكتي 20 ابريل على القبائل اللي دنو فذاكي غايني دي تفكين باللي الجزائريين ورومينا راه مستمساله كينيا تنكيت لا ديفينيسيون دو لا ناسيون مازالوا صوضنا راه فاهمين تيلوفاياكي يمين طاسايا كينيا يجي درن بكوين يشدن اينو منقار غاروم صعرض يعني لارابيزاسيون صوتت لنا المين تسون تيلوفاياكي يضرون نا تيلوفا يفيتنا ثمورة القبايل تيلوفاياكي يشدن غار الجزائر يشدن غار تنكيت الجزائر ما تمرادنيني ليدونتيتي ناسيونال ني با انكور comprise dans les esprits des Algériens. Voilà. Et la question de la définition de la nation n'est pas encore assimilée. Ah, vous voyez son nom? Ah, je ne dirai pas le nom. Je vous laisserai le nom dans vos cœurs. Parce que lui, il est Inch'Allah عند ربي سبحانه مرحوما وفي الجنة الفردوس مع الأنبياء والصالحين. Parce que un homme avec un grand H. وقيل يدي سلسلة كان يقول قلان يصور النقال الذي يستخدم المزان نيلان داكيو المزين نيلان داكيو سدوين كران تمثال ورنانا راه تسارتيتنا تيلوفا نغي قبلان تمورت الجزائر سكشا من ديما ولنا نغال ديسكور كاركتر ريليجيو يلي غنشلاكيني ماشي باينه كيشدن غير تلوفا تسارتيت تمورت الجزائر إمين ثالوث الدين ثالوث كان يقيمن امر البغي غتقيم كان دي تلوفا نمذان ذاكن ما كون لنا باللي ذا الديسكور ناضونا يشدن غارونا الديسكور من الحكومه المعنى ناس
الدين من الدوله وقيت مسلينا كذا تم شاهد ساكين راه يتسالس نو انه منقر يتفوز يتعاود يفوز كنقارن. Même s'ils le font, on reprend les armes. Je lui répondis, monsieur, كثيرا وغالند ورباكين يخدمن شوال المظن يخدمن شوال يا المرا دقرن التمثالت يعني ندين انت مسالك ياك ندين اماكني محسوب اماكني يغال ذيلا نيمذانا ماشي ذيلا ربي الدين اماكن c'est des défenseurs de Dieu comme si le Dieu qui les a désignés pour défendre. Voilà, donc alors que même voilà donc ثنغال دي شوال وكذا كينيا يخدمن شوال المزينه كي لندا كينيا. Bon, s'il vous plaît, on souhaiterait reprendre les travaux de l'Agora. On souhaiterait reprendre les travaux de l'Agora. Un petit rappel, tu peux me mettre s'il te plaît le son un peu plus. Un petit rappel s'il vous plaît. Un petit rappel. Infréquentable. Était infréquentable. J'étais, je pense, de tous ceux qui étaient dans le... J'étais un représentant de parti politique algérien. J'étais parmi les rares, on va accepter un débat télé, puisque tu parlais pouvoir discuter, débat télé, pas avec quelqu'un du MAC, mais quelqu'un avec les représentants de ce qu'ils appellent la navale. Donc là-dessus, moi je suis très très à l'aise. Je ne suis pas un démocrate à moitié ou à 90%, etc. Non, non, il y a des principes, on ne badine pas avec les principes. C'est pour ça que je parle. Je mets un point d'honneur parce que je sais que le sujet, le vrai sujet, il est là. C'est les préalables. C'est des principes. Les principes, on ne joue pas avec. On ne joue pas. C'est très important. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est l'Algérie, si on veut un état de droit, c'est d'abord une affaire de principes intangibles et qui ne sont pas soumis parce que pour le moment il y a une majorité politique, etc. etc. Voilà un peu ce que je pouvais te dire. Un autre mot sur, malheureusement, on le déplore énormément, on aurait tendance à croire que la société politique démocratique, ce qu'on peut appeler l'Occident, serait favorable aux démocrates et progressistes dans notre partie du monde. Il n'y a rien de moins faux. Il n'y a rien de moins faux. Pour des raisons, des hypothèses objectives, ça peut être de la géopolitique, ça peut être plein de choses. Non, les progressistes algériens ont toujours été abandonnés à leur sort. Ce
qu'on avait vécu les années 90, il faut voir les témoignages, est absolument abject. En Europe, on recevait des terroristes, on leur donnait le droit d'asile, alors que les démocrates algériens, soit on leur refusait le visa, ou alors, quand ils venaient ici, ils subissaient de longues années de déclassement et de problèmes de papier, etc. Nous les avons avertis, et je l'ai dit ici, j'aurais aimé que ce que nous avons dit fut faux, que nous soyons dans le tort des années 90, plein de démocrates. Vous avez cité entre autres ça. Il avait dit, moi je me rappelle des écrits qu'il a écrits comme ça. Il dit, faites attention, l'Algérie est à quelques encablures de l'Europe. Vous, ce que vous êtes en train d'accepter ici, vous n'êtes pas en train de réagir, ne serait-ce que par solidarité humaniste, progressiste, etc. Vous allez le subir. Et les années passant, vous connaissez ce qui s'est passé ici. Le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Je vous dis, j'aurais voulu que ce que notre courant avait dit à l'époque soit faux, ne soit pas avéré, parce qu'il était mort. Mais voilà les responsabilités historiques. Ce que je déplore, je ne pense pas que ces gens soient, ne soient pas acquis dans le fond, que leurs convictions soient à mettre en doute quant à leurs convictions universalistes, etc. Les progressistes ici en Europe. Je pense que les considérations géopolitiques, une forme de réalisme, il y a une doctrine dans le domaine de géopolitique, on dit c'est le réalisme qui prévaut, etc. Je pense y compris, sous cette onde-là, ils ont tort. Parce que l'histoire, il faut aussi la vivre sur le long terme. Il y a des contre-coups, il y a des effets de boomerang. On ne triche pas avec l'histoire. On ne triche pas. Là, c'est sur quasiment une petite période. Ils ont vu ce qu'est le retour de manivelle. Et il y aura d'autres. Aujourd'hui, les progressistes algériens, si on continue à les abandonner, on ferme les médias, etc. Oui, bien sûr. Souvent, des gens viennent ici nous faire la leçon. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que démocrate, etc., etc. C'est très facile. C'est bien facile de le faire. Nous n'avons rien. Je l'ai toujours dit. Nous avons des symboles, des dates, des hommes, des défunts, des événements, des récits de résistance qui nous servent quasiment de seul capital. C'est un capital, vous l'avez compris, il est immatériel, sur lequel on s'appuie pour construire notre action au quotidien et son efficacité. Eux, ils ont les satellites, ils ont les chaînes télé, tous, les islamistes, les pouvoirs, etc. Et même les médias d'ici. J'ai vu dernièrement un article qui date de l'année dernière. Un ex-terroriste du fils, un as que je ne sais plus, qui animateur Al-Marabia. Il a eu droit à un article dans le New York Times. Excusez-moi du peu. Le New York Times. Alors qu'en Algérie, vous pouvez payer de votre peau, votre engagement véritable. Et il y en a beaucoup. Et passer pour un anonyme, c'est-à-dire dans la rubrique perte et profit du combat pour la démocratie en Algérie. C'est une agression physique. Nous ne sommes pas dans une quelconque république. Nous ne sommes pas dans un État. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas dans une république bananière, nous ne sommes pas dans une république couscoussière, nous sommes en France, nous sommes dans un état de droit, nous allons nous référer à la loi, monsieur. Nous allons nous référer à la loi. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord avec... Laissez-nous de côté. Vous n'êtes pas d'accord avec la laïcité, vous n'êtes pas d'accord avec la démocratie. Eh bien, allez-y en Arabie, ou allez-y dans un quelconque état démocratique, et vous venez là-bas tranquillement, vivez votre idéologie. Mais si quelqu'un n'est pas content, qu'il aille en Arabie, ou qu'il aille dans une quelconque république bananière ou couscoussière, laissez-nous tranquilles. Nous avons aussi, parce que justement, nous n'étions pas dans le besoin matériel, monsieur. Personnellement, je n'étais pas dans le besoin matériel. Ces gens-là n'étaient pas dans le besoin matériel. C'est des gens comme vous qui nous ont foutu le fait vivre notre pays. Et nous allons le nettoyer. Nous allons nettoyer notre pays. Ils sont contre le peuple. Ils sont contre le peuple. Ils sont contre le pacifisme.
Le peuple qui est sorti le 22 février a toujours été pacifique. Et ces gens-là ont prouvé qu'ils ne peuvent pas demain, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, ils ne peuvent pas être démocrates, ils ne peuvent pas respecter la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la voix des gens pacifistes, c'est le combat des pacifistes. ماشي الناس الهمجيين، ماشي الناس المتوحشين، هم لي اسلاميست. هادو هما لي اسلاميست، هادو هما qui ne cessent de nous donner des leçons à la démocratie. Quand est-ce que vous avez vu un démocrate de la double rupture qui prend la double rupture? Il les a intimidés à d'hommes. Jamais vous ne trouverez ça. Jamais. Ils nous accusent. Ils disent vous êtes payé par le DRS. C'est très facile de donner ce genre d'accusation. C'est très facile d'accuser les gens. Mais montrez-nous votre pacifisme. Montrez-nous que vous êtes différent de ce régime qui est en train d'opprimer le peuple, qui est en train d'incarcérer des Algériens comme Saïd Jabbelkhair pour la simple raison d'exprimer leur opinion, parce que vous êtes comme ce régime. C'est pour ça que nous avons dit, ni militaires ni islamistes, nous ne voulons pas des islamistes parce qu'ils sont comme le régime, ils sont fascistes, ils sont antidémocrates. Encore une fois. هي ماشي غير المارك باسكو السلطة وماشي غير السلطة وماشي غير السلطة تحاول تستعمل أوراق منا ولا منا من أجل سواء تفريق الحراك سواء تفريق المناظرين فيما بعضهم سواء خلق البلبلة بين الناس اللي هنايا يتذكروا طيلة العامين هذو اللي فاتوا المناظرين والمناظرات هنايا on a été traité de tout. الذباب يقول علينا الماك الدرس لاسيا الفيس داروهم كاع البروبليم سي كو ان سارتان مومون ماشي غير السلطه اللي ولات تخون التخوين هذا ولا حرفه. انا بار اكزومبل دوكا مع حكيم ما نتفاهموش وربي يعلم اننا نتفاهموا ما تعجبنيش في كورته وما عنديش المستوى باش نرد عليه سياسيا. واش ندير؟ نخونو. سهله تخوينه يا فرات. علاه نكسر راسي انا نروح نخمم باش ندير له اون ارغيومونطاسيون بوليتيك نخمم في الدار نروح نقرا ونجعدها بيا يشوازير لي مو باش بوليتيكمون نربحو. علاه نعيي روحي نخونو سهله ما نديروش حاجه سهله. المهم je dis ce que je veux. C'est ma parole, je dis ce que je veux. 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 ما عجبك الحال تربح. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Donc, je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Pas de polémique. Pas de polémique. Je dis ce que je veux. Voilà. تحب تاخذ الكلمة اسكت فوالا سكتونا على من هكا سكتونا تونا اللي ما عجبوش الحال يجي ياخذ الكلمات وطالع سي كسا لا ديموكراسي ما نعاودوش نقروها من بعد. اي سي لا كورا دو بوبل روح تهدر ها كان فلا تهضر ليا تهضر وتكوبيرا ولي مدن العيب يسهل مس خالتي ذاين يا حبيب ذاين et du coup j'ai راح لي لو فيل tu vois علاش c'est difficile j'ai perdu le fil ولا غير انت تفكرني دوك. Avant tout au peuple tchadien. لكن كتسواليم ذاكرة واللي تشاديان
تشاديين نتفركا ونبدا نزمرد نيني باللي خاصين يون وغور Le Tchad, c'est pas un pays royaume, ni Maroc, ni Arabie Saoudite, ni Qatar. خاصين يون تلوفت ديال افريق Les Français qui connaissent يتفركا ونبدا égalité, fraternité. Ne te mêle pas dans notre pays. الى قاد نسمك فيهم باللي خاصينيد ذوال ينا جاك شيراك اسلوين فرنسا عندك ينا لارجون دو لافريك الي دون لو بورتفeuille دو لا ريبوبليك فرونسيز Avant qu'un peuple tchadien, وكين الى قاد نسمك فيهم ذا سلواين تقدو ذا فرانسيس جاك شيراك pas ça. Nous, on n'appelle pas à la haine. لو انت داغان فرنسا نزمرد لينيون تبغى تيليون توتيل دو لافريك ما نجمرات نسمك فيهم عندها دعام يون ودليس يورا فرحة اليوم اسلواي جي بي كا انا بار Vive la jeunesse. يورا يون ودليس وزاليس افيد نسمك فيهم دعام ذي قد كيتواليم ثوبنيوين غافو كراواكين تشاديين لاكينين دو قمراح نتكدو ذا فرانسيس لا بلاس دو لا ريبوبليك فرانسيز السلام عليكم. إلى قد نسمك في ذاوانت أين النظام لكن المحلان العسكر من فرنسا ثلا مني في 600 عسكري وين قلان دي ثليسان تشاد يوكنين تسدو أين منقار للساحل الساحل ذي تنزرف ذي الصحراء ذي الصحراء تبا بدا نجم ديني نتفركب بدا l'Afrique du Sud. إلى مكان النير تتولد باقيين قمراح التقليدة تاع فرانسيس ذاكرة وقلان اللي تشاديين تولد التكيشان أمسوال أوفيزار ذاكين ذي باري